Zdravo prijatelji! Današnji recept je poseban jer ću vam pokazati kako jednostavno pripremiti napitak koji se tradicionalno koristi za poboljšanje zdravlja krvnih žila. Za pripremu ovog napitka trebate samo 2 namirnice koje sigurno već imate u svojoj kuhinji, a priprema traje svega 10 minuta. Ostanite sa mnom do kraja ovog videa i saznajte kako prirodno poboljšati svoje zdravlje krvnih žila uz ovaj jednostavan recept. Ogulite i sitno nasjeckajte 1 ili 2 češnja bijelog luka. Bijeli luk može pomoći u čišćenju krvnih žila, poboljšanju cirkulacije i smanjenju rizika od srčanih bolesti. Ove tvrdnje se često temelje na prisutnosti određenih spojeva u bijelom luku, kao što su alicin i sumporni spojevi, koji mogu imati pozitivan utjecaj na krvne žile. Dodajte 1 kašičicu jabučnog ocata. Jabučni ocat se tradicionalno koristi u narodnoj medicini, osim što ima pozitivan utjecaj na krvne žile, ima i mnoge potencijalne koristi za opšte zdravlje. Neki od njih su smanjenje tjelesne mase, kontrola razine šećera u krvi, poboljšana probava i antibakterijska svojstva. Sve to prelijte sa 200 ml tople vode i dobro promiješajte. Ostavite da odstoji 30 minuta, a onda pijte. Pijte ovaj napitak svako jutro, prije jela. Terapija traje 7 dana, a onda napravite pauzu. Dragi prijatelji, to je sve za danas. Ako vam se svidio ovaj recept, u znak podrške lajkujte ga ili se pretplatite na kanal. Pritisnite zvonce da bi bili obavješteni o svakom novom receptu koji objavim. Napišite u komentaru iz koje države i grada me pratite. Voljela bih da znam.